ya uria urikitie kwithirwa gikurukwa ta abisa munene ndene ya thirikari ya ngavana ni mama na ndene ethiritwe akiuga ati ngwataniro iria ethiritwe ikioneka gatigati ka ngavana na mbunge ya kaunti ya Meru ni itite na mbere na kwithirwa igichiara matunda jawiti na mbere kagitenio kau nethiritwe akiuria Meru baibange kwithirwa bakinenkera ngavana Kawira Mwangaza gipindi kingi ni untu kunenkera ngavana gipindi kimwe ni gutuma ngavana agatigwa atikinyaniretie witi na mbere. Tokona mutia na ari ogerenge mutia ndegana konda ende okunda riuka ende oni andi uka ende ari ogerenge nyuma ya gutarwa na gutwikithwa amwandiki munene kiri manto omegie urungamiri eba thirikari na gutwika akinya murungamiri wa ruti ngwe eba mwingi James Mutia ende na kathite ngavana Kawira Mwangaza akiuga gwe ari rutere rwake na kathina mbena kumugwata ambaru mantoni imonthe na ena gwitigia ati anto bonthe bagakinyirwa imaendeleo nonto moroto wa Kawira ni gutigira anto bonthe bakona amaendeleo. Gavana imwekuru bata barawathania na bwana Morris. Tunasema maendeleo ni kabati kaende ama kuna swali lingine ende bwana mutia boko mutio Kawira tukwaliano ndio mbele bro mutia wao ende bwana mutia boko na mutia boko na Kawira akiuga kinya gwethirwa anto ba mwije ari rutere ruregana thirikari igita ara kampeni ende ethaino kumana na gutwika ngavana Kawira Mwangaza na karutaniria angoge na thirikari iraireku na muno kinya nkoro kinarikitie na kwatanira na MCAC ibara abarari na andwa na bo ende aina wetigio anto bonthe babatiri kuthirwa kiwatanira na thirikari ino na bagetera amaendeleo wonto kunthe ekora abare anto batwande kuhakikisha tweke thirikari ne mama tukahakikisha kuona maendeleo sawa sawa tukahakikisha kuona ambi na kuona atukia na mashinani ituhakikisha ya kwamba watu wetu wameanza kufaidika na bwana injinia tukuwatanira na umbira bwana Morris tuenda Morris itatumaka ya komiti yake ya 5 kana atakuona bure ito wana kuniche kirundu kike miaka ya 5 ende munye ya 5 na kredo ata miaka ya 5 na Kawira we tote muringia komiti kwa ndo story huu kanto batura amwe tunaanzia story mpya watoto tukandiko bithakia manto orirato akinyila imaendelea hata kuika kabati turendiko ile miaka yana 5 twethira tukimya mwaka yo ibarabara hii mwaka yo yongi ibarabara wengi ikirasikena kana chibitari neba tikuyulelwa oiko tukandiko ithira hata tukiruta maendeleo ya ithirite ya bangi bwega kuma Kirangondi Central.